pjesme, ljudi. Oj, kako su ove pjesme seni. Popio sam 5 litara. Ide pjesma specijalno sada i Hasibe Karahasanović. Oj, pjesme što me pogodi. Jer mu sada svako pije, kad u džepu ima para, kad ga ljubav razočara. Ženo, gdje je piva? Da ne znama. Tačno 2 minute 30 sekundi prošlo. Još pive nije doma. Šta ću ja te pokazati? Ženo, donesem pol litre konjak. Prošlo je već 50 sekundi, žena još uvijek nema, gledaj sad. Evo ženu, sad ću se bombom raditi. Pa mi Srbi uopšte nismo alkoholta. Sam su malo od žene. Ne bi uz vod popio kap alkohol, a zato bi loko ko konj. Kupio sam Audija, nisam znao šta me čeka, da je za njim zagrijana mušterija neka. Alo, da sam dobio brzu hranu Beograd. Aha, pa naručio bi jednu porciju sarajevskih čevapa. Da poznam ko čuje od ovih Srba da sam jeo bosanske čevape. Alo, sam dobio speed food, Husein. Ovaj jad naručio za predjelo 7 kila pilećeg mesa i za glavno jelo jednog bika i 3 čovjeka. 89. godina, turbo dizel.